Assalamualaikum ағайын, кіріп келген Құрбан айт мерекесі баршаңызға құтты болсын. Шалып жатқан құрбандарыңыз бен тілек дұғаларыңыз қабыл болсын. Всех с праздником Курбан-Байрам. Пусть Всевышний примет все наши жертвы и молитвы. Cenab-ı Hak idrakiyle müşerref olduğumuz Kurban Bayramımızı, kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı ve yapacak olduğumuz dualarımızı kabul eylesin. Aydalan Piruz ben, Hadi Kurbanı kabulken selametle ver. Құрбан айт байрамыңыздармен құттықтаймын. Алла тағала ар біріңіздердің çalған құрбандарыңызды және дуаларыңызды қабыл болсын. تقبل الله طاعات وكل عام وأنتم بخير ينعاد علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga ibadah kurban yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Een fijne en gezegende offerfeest. Mogen Allah onze offers en gebeden accepteren, inshallah. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير إن عاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. On souhaite nos là bon Eid al-Adha et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte prières nous, doa nous, bonne action nous. Ma'assalam. Allahumma alik Eidul Adha'ları inşallah. Kirib kelgan Qurban hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Qilgan duolaringiz va so'ygan qurbonliklaringiz qabul bo'lsin. Yalna yalla barkel tabakkilisiyen, yalna nangu sen tabaski. Happy Eid al-Adha. May this special day bring you peace, joy and meaningless blessings.